omuserwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunechweka kuhika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu twakwakira erizoba program yitu program ey'omukozi program yitu eji buri rwakana shaha 3 okuza shaha 4 zo mukiro ntuba ntukwakira tukwinaha live program yitu ey'omukozi program eji no basa kugira ebiwajegeraho omuri eji program ntuba twine abakozi abarukora emirimo yabo ey'emikono nondeba nkwise spana already ndiyo ninza kutandika ekintu ninza kanike motoka abantu bashoberwe so ntuba twine abakozi bitu abemirimo ey'emikono no basa kugira kiwabegeraho gumana oreba program eji katugumizemu turiyo ntuza kutayayira abakozi bamwe na bamwe bo muringo tuganire nabo na niwo ryokwe ariyo nari ba Sky TV obase kugira kiwayega tokamanya no basa kushanga kiroto cyawe kiriye cyo kufuka nkanyo ko rukunde baha oyine spana niwe no basa kwija obase kweyunga aningashi okwegita abakozi aba niwe obase kutandika okanaka emotoka z'abantu nana ebyiruke bindi mwen program eji katugumizemu tubase kureba omukozi omwe ahandijo batutebeze orugendo rwabo rwemerire ruta omukanaka babase kufuna mbirungiki nano kwika erizoba ntuza kubatayira tuganire nabo omukozi witu outwabasa kutayira no n'omushaha murunje munonga kandi n'omukozi na makanika we motoka specifically ntuza no kumanya no basa kushanga ine binde byarakanika konka tutaruko bimanya tuyo ntuza kuganira nawe nananye nondeba nashikiro mu cyoma then turebe niki ecyarukora abantu bitu omurembo rwitu orwambarara twakwakira aha Sky TV nanye nabakira yes mbwenu ariyo nakureba nanda kumanya amazina gawe nibakweto amazina mbanyeta Kakuru Kevin okay mbwenu Kakuru Kevin ni ndebo ryaha omurembo rwito rwambarira oriyo no kanake motoka mbwenu twenda kumanya Kakuru Kevin no rugankahi urugendo rwawe rukatandika ruta uza kufikaho muri basi ndigarwa mpara nkajanta nanye kanye ndigo mucyaro jentandike kanike motoka ati ninkanaka motoka nondeba so mbwenu abana barugwampara nabo babasa kwija babasa kwija bege kubana nyenyegere nora nanye kintu ninkwasaganya hata nanyenda kumanya omurumogu ogumazire mu bwireki kwihanotandika kwija omurumogu mazire myaka 3 yes omyaka 3 ejo iyo mazire nokora omurumogu ogokanaka ntwenda kumanya okanuko kakwegera ngai kakwegera henye naho kundeba atatitwe aho mugaraje hitoreze sha yes mwenu garage eje nibagete ya bageta Pioneer garage yes hatu Pioneer garage nibikiriza mburu muntu weno rukwenda kwego kanaka ninga harihe myaka yibataru kwikiriza ishukuru noja mukama wari kwakuresere we na kureba no basako ekiwa kuretano basachukora akureta kanuka kuno ine kugeza nko muntu nikitwara bwireki omuntu yabayizire abo kuba nareba mu abana by'imyaka 12 nakureta batabana banje bego kanuka nikitwara bwireki omuntu kwego kanuka cyara ntwana meza 5 nguguryo mutogo omuntu yana picking ajari mbona nikirugira ubwenge bwo muntu omutogwe kandi imyaka 10 umata boko ne myaka 12 no kanuka kandi kugumiza mu mpaka myaka engahe wanda no gumiza myaka 9 mpaka mano ranga kumara mano agakweriza so mbwenu ntwenda kumanya omurimo gwawo gogokanuka iwe nko musigazi abo kuba nindeba okiryo musigazi muto konka nokora umurimo murunje munonga mwene twenda kumanya umurumogu obasize ndiki nice kirunje cyo gureberemo umurimo yone yaberi muri mbaka abwe kiwiremo kanuka nkarango ngo umurimo gunakore nanye kaje kinayigasira
nambwe no murimo gunkozere imyaka 3 nguzira kabuzi kamwe nati nizagura na poroto mutawuni okay ndagura murimo gunzagutwaraganya mpaka ningana na poroto mutawuni nanye ninyombe kakanye nankejo okay ekizimbe cyo nareba rugura cya centenary standard cyenyine nubasa kucombeka nanye mbasa kucombeka okay kwato barazirwe na cyabakini namazima so mbona hati ntenda kumanya iwe nko muntu tutebeze urugendo rwawe utandekera aho warigire ukashomera nka no kwikaho mugaraje katuganye nkashomera primary bakweta Karamana secondary Karamana primary school kuwarugayo ntwendo urugendo rwa mpaka nargayo ndagumizemo na kompi 7 nargayo nijaho mugaraje nanye ntandike nkora imeka abandi fune sente nanye asombwenu ariyo natureba Sky TV ningira wakireba ngo nobwo kuba otashomere no basa shuware okubaso kanika kandi obase kugira kiwaye gasera awe bari munonga okugumiza muno tureba turiyo ntuganira na Makanika yaba ariyo naza kutebeza embozi yeye okuyabasize ku rugo mu cyaro ecyaro kikamushobera akaremwana nebindi mpaka no rugendo rwona no kuyakira muri mbara akagumizamu ahi yahendire ari kuyijaha okutandika kukanika okino muhereza wawe agaba $10 reka tugumizemu tubase kurura embozi yo musigazi wito utwayiserizo hata nani amwenu twabantwenda kumanya okuwarugiro mu cyaro mpaka no kwika urugendo rukabaruru urugendo rwe rukarutanguye kubanka shoma nako namara primary nazo mu cyaro nanye natandika kutobe mbera nk'abandi natobe mbera nakora nakwana guzotoce nagoro tubuze nka 5 naturisa nagumana indiso tubuzi twargo twakora nagaruka nazo mu kushubure bitoce nashubure bitoce mpaka namara imyaka 2 nishubure bitoce nanye nagira nti kanzo mu tawuni base kuyiya naguzo tubuzi twanye 3 nazo mu tawuni natandika kuyiya nazo mu garage na imbera netaro nunge imbera yantera nijana nagarukaho mu cyaro kirukumanyisa ukabanza wija wahiko mu tawuni imbera yayanga kubahiza wajoti kangarika ukacho mu cyaro nyetereze mu cyaro mu tawuni ikamembere kutera namenyo kantera nanza nagaruka mu cyaro nango muzaja tetawo no mwana kaya kumurema nzantata humara nzagaruka yininyiya inagumana intoba nembera mpaka najantukangu mu mutawuni ndukuyiyembera mbase kubaho nijana nagaruka mu tawuni natandika kuyiyembera nayiya kinagumene nyiya nanye no kundebera ati njani nkanuka motokezi hatu nanye badeta motoka njikanuka muntu areba ngwembozi nebe tanguhi mbera kabanguzi ndiyo bakakumanya mu mugaraje nebe tangu byo no toba mpaka kwanka tunanye ndiyo ni ntoba nkatoba na hati ndiyo ni ntoba kandi nza kutoba mpaka imyaka yanje yo nangumene inkoreje mirimo yo kureba uri kutoba mpaka kikira cyo rukwenda mpaka mpishara kindi kwenda nanye nje kinagira umutawuni bamengo gunuka kuru ekintu cyamanye bajo neza rwampara mwene kakuru kurugo mu rwampara kakuru mwentu abantu enda kumanya okukanika ni cyetagisa ki omuntu yaza kutandika okukanika ari kutaho okukanika kine kikwetagisa kuyaho no rugo mu cyaro urukumango izere kukanika ugura no buspano kare no gure byo kosa kwa tokazo musurukingo tinefuka ni no chimato kazo musurukingo tinefuka ujo no buiza kare ugura ho mashino za koraro no panisa henju ugura ho mfarasi na rubangiti nubwo kubone caragwe cikuru hataho mbero kabyama bukashesha ukatobembera ukereka nguni yoryo no kosamano ine energy kwana nyonkanye kijantine na kafarasi kandi byamacarago inakashuka na rubangiti kandi mbitekaho mbyama mukashishe bucera nubwo kuburire ko none kucera na mani kwatoko amasikizo barumwe no cera na mano koro yiya reka ngo watunge cyo kwenda kwa none n'abaziro mukano amangu bakazara none kore cyo kwenda hano kayiyembera bakaje batunga bakamangu twino mutabano bakaje besigere nyuma embwe nanye kuko kunde baninyiyeze sha kandi nza kuyiya mpaka mugaraje iki cyo kwisomo ngarone bakiteki hateje ni spana bageta na mshanjuringi omugasho gwayo niki mugasho gwayo ne komora kenati za ikizozi kenati za check engine zezo nati za
za broker za computer zone gumu gashogoje span ni mpango ngate kuremera munonga atumbwenu nini nono yetaga spana zone zingaye spana nubo kuboyineho spana nkikuma urutandika ari kuma kusari kuma na mwenda shukuru no gukora spana izo nzinzi kuyamba zije kizakuyamba kwano reba tokashanga mu ryo musulmwe na mwini jembe umwena ino muhoro ndijanye nakafuni ndijanye forogo tokaja no ngwe fuke mwengu ijembere mwengu ndiza kwinga kwanke fuke jembe turi kwinga amabari no nyise shuru mencho kanye ne spaneji wari na spanezi ndranji hateji ni 18 19 ringi desumuraso kabuzobeji wene kwene spana ahari kangwa koreje chinto mu rumo gwacira kana bagya basima bakoretere mirumo namazima mwenu nabani nyenda bigira mirimo yora biremo geragera nitso mu rumo gwaho gwa Makanika hamwe na nendije mero nina ningeragera nsa no mu rumo gwanje kwanye mu rumo gwanje ningukunda indo mu rumo gwanje nzaguremera no gukumpe chinkwenda mu rumo gwanje ninkunda munonga go Kanika ndagurige mu ninza handi kuba nkozere munanye nakanika nagora ubuzubiro buryo muka shani nje nanguza ukame ngora amabati nyombeka nanye ntasomo kazi namazima abantu enda kumanya umurumo gwanyo gwa Makanika tutebeza cyemitwe abo kuba society nyinje abantu ayiba kwabetere nibindi emitwe nekira kubateganiza kinkumanya urumgara jo mutarumba bonka kugira ngo noreba abana tinema bashaba kuru bashonkuru na batata tubashanje rumo mbamba kwegesa ukora twazo ukora jiro tukora jiroti bakutraininga ujuru bwonko jere mico mu garage shanga no mugiyaje ine motoka na kwisigana matogo mwana aine mico tara kore cinte cinta kwenda nakungore cinte cinkwenda so nabo cyo tinema anta kucurumo tajangu turuma abana babatakuyabura tinema anta kucucara nandi yo nimbare baha abantu bakuromo baro ati garage nayo ina kachiko garage teine kachiko konke ine manager kujimanaginga urukija kareba abantu bakora kajati umutano wawe mukamo yakuresera umutawuni ajati umutano no muyaye ningachi ingandebere natwaza kumushobora twazeje yata twarzaje mbambinganza mhaka humuro na watani ka secondary twijangara jinari mendeme turuma abana ntwega bakubingo taha mara yesandemwe nahantu bakubinga bakumumuzire shaku training utasa ku training abantu abo shanjuromo shanza kushomesa bona garka nchokora ataza kujo mu garage tubanza no mwishomero atwegese mintwaza tuguruko ngo twenturisembuzi twazo mu garage abo kuba hatu wargo mu P7 ukaza kuri sembuzi hatu nota kushanana noriyo ndijo tokashana noriyo ndijo atutebeze echemitwe cyo kwakujiro wagiro muto muhango bamukorera kakujiro wagiro muto muhango mu garage mu kandi yaringi fiti tutanda ntumarambe kandi tumuterenko ni 10 cyaragiro inga twara atakwenda nanda kwefora mu kuzire tumusindikirishe na nyina bamuzire owa mureso mtawo na mutwarishe na nyina bano bayishobora umwana wabo ati mbwe nani nyenda kumanya epimo rukoze so mu garage nokoze se byawe ninga mwine offices no bano ukoze se byawe dina harone n'amaduka ngagana ga spare wasumurire motoka wine kuzomuka gora spare muntu cyo kurebera umugiga nine kwero moro no mora kahwero umugiga bagoro spare itwa batazine dene baba zine nitwe tubagoro tufuna sente sabyo agamba hakintu chemitwe mwene twe manya abana ko mu garage nindeba abantu bona tinkarebera umuntu ogubiri numutsikora muta ahakintu ekikwatina na oborofa mu garage yange chikwate no oborofa ko wakoresera mutano we mukama wawe wenka we nakwita kushobora yari batokwenda koza na meni kyanje gubiri kongana ndio ni inkora aina imicara murumo imbani nza kutaha ngiteko mu magic njoze twaro waro muntu yagubani wenka no mugambera batonore yawe smart yes hati noine kumugambera mwendo go vire sebo kagwagubo chitenesa no mazo gutwaro koreki goze bundo mugiyaje akakora ro smart hati nindeba yawe nindebe yogize
nane yanje nanye nondebe yogize nango yanje teyogize munonga kunkana ndire njogize nakora yaguba nato rudendo inkwano ndebe ngaro mbweno ryo mufiri ndarare ntinza kwinuka nje neze gukora barenze kunaba mbweno twenda kumanya nano mugaraji abo kuba no burya urangu epici bajiba ebici babyiba nano mugaraji nimba mwinemo abashuma abo mukozesa umugaraji wo mutwine mbashuma garaji iteje apayoni atari umushuma nogo kandi twine no mukumi na kamera nzo kamera zetorire garaje ese kamera zonzi tureba tinka kwate gisipana ngunje nayo kanangiya ese kamera zonzi tureba tunakwate gisipana njende na mama ndangundika kuru kandi ba mayito ntutukoza amazino tokoza kora izina ryawo karishisha so mbwenu ntumanyisa ngo acho bushuma ukashitereza cyo bushuma cyo tukachimara so mbwenu hati to abantu twenda kumanya akiriyo nakureba Sky TV nayenda kumanya iwe nko muntu hano uyo mugarajeje obasize kufuna mberungi ki ningashi obasize kwega muki anyomo mugarajomu of course nyegere mu kanika kwango mu Rwanda esire kana kugira ngo nguzo no tubuze twanje tube turya cyaro kandi norato kazarwa n'ebintu nzakora nanye nje kinafu namo mugarajomu tendarigemu nzakora nje kinafu ne mpako mishaho ngumeni nyongera amadara nanye bamango ndu kakuru kabyo mugaraji mbweno murimo gwawo ogo kanaka iyo nko musigaza oshangire muki ebikugumera ninkaki ebikungumera omugarajomu nangwa kinkurugaho mugaraji wajyango nota ebikutugumera omutawuni kwiro garaji nono ndakushashara road nkebyo urukwenda kora nonda kunabokozya so nabo cyo nyuma gotafunira sente ebintu nabyo mbikugumera garaji ushanga yakorema botine mutuma go gumisiriza meno ine kujene kumanye cyo kwenda ukabasa kutunge cyo kwenda aho mugaraji aho karemeraho kano retine kintu cyo takoremeraho ngo wahangura namazima boine cyo kwenda ncendo kuremeraho mwene chamani no kuremeraho chamani no kuremeraho ko samani gawe n'imikono ebiri yanga yakwire n'amaguru ukajoro katunge cyo kwenda encho kwanyowe ninza nkanika tinkurgondo gaho mazo ndukutahambyama ngaraka ncheraha nkanika nanye ntunge chinkwenda mbenka banda binkureba nkamukama wanje soro mutawuni hato ntureba iyo nko muntu obuzi wowe ngoshangiremo nka ntwenda kumanya ba customer bawe abo rukora bo bashangiremo buzubu nyetine buzubu bashangiremo kuba zire ngo umuntu ayija kana kumotoka akeza kugira ati kanzirete sento umwazyo uronda buri n'abayayintu batomeramo kwaro nk'abaya bakurga nkaza kamparo shanga ryo marasta ujukora buri konkecho kwanjisa garaji ningo unoza kurema garaji nchakana naza kuzo ndijo kubato ka afisa wotaziri no ine ku yatoroka no funando ba customer kandi bija ugaruka ukora takuza kubura na sente ngunabura naki sente tumagara nakusijana n'amagara n'imikono ebiri ranga kongera n'amano ukora toka mushabira nakubona umushabiraje ushangaranga kongera amano wakora afuna customer banda bwe nabo barumwa bagezi bakaburamu batandenda kumanya omurimo gwawo wana ukanika ne must ngo ine kuba no manyo kuvuge motoka ninga harimo bakanika batakumanya na steering na wanda nono kankota kujimanya kwano uza kwijaho kanike motoka kirejo mugasta majivuge mushohore mushora avuge maure cyo akanika kiri steady kongo kanika tuchweta gisa motoka ukana yo nojoje gachugasara Janghari yo mugigare no makuvuga kitakuteganasa umugiga hakubara munko muntu mukuru kana yana yitegereza okuvuga tishika mutwara tishika mata kujangu ngare ngo kuvugana kwenu kwate no kanaka yo tubyine kakwate ebyo mbwenu to abantu enda kumanya iwe nko muntu oyino muntu wakumotivate ingire ningashi wakutiremwa amani kwijo mu kanaka ati nyo muntu wantiremwa amani kwijo mu kanako akari mukama wanje nargo wita cyaro nkaza kuzarwa na shangwa ryo mugaraji nakanika kandi ndai nakasente hata nanyengera tabe njita kuzokwe nanyenkijo mutawuni kaza mugaraja nanyengafuna kasente abasa kugiye cyo natunga ko nanyeka ndai nakasente nayivuga nakora ki nanyinara nakasente ajya kantoroku nze kuyiyembero mugarajo mwe nanyendemero to kama nkaba nkawe
nanyushanga ninyivuga ninzo watata nyivugira. Hatu mbwenu ekiri kumanyisa abana bariyo no bareba Sky TV ugire mitwe aho kwa wotine mitwe omuntu takuya cyaro akakureta mu town toka bariyo mushuma ngo kwa cyaro ngo naza kureta mu garage kana ho ibe engine ya motoka kubati yakureta bariyo mushuma nkoko wewe kana kweganya muzira ajya ati ntwaro mutano mu garage mutano wanje uze mwegesa tubara mureta ngo aze kwiba engine yana kimango no mushuma shana yatakuchimanya kana bwe yana yatakuchima akamureta bakamutomeza akashanga naibe spare ze motoka kezo kureba tuza kumusiba ninga tumubinga tayi twamukwata tutamukasengo akibire yacuguza tumutere inkoni kandi tugake tumbinga tayi mutera n'inkoni tere n'inkoni kwatu nariyende mogo naza kutisisara no mutere ko nagenda na mati nkiba kubati mugaraja tune kaburano bakuteza spana ninga mugaraji takora mcho kutezo muntu spane jiyo nkeju watera na chitakaja ati ninye nchitwire kwati nore binte mbimbiyenda mo kutera hari chkwenda kando zoko mwana mukwate metezaza mojo namazima niyo no chimanyesho ninjara so nabwe cyo mwana notine kumwe mu cyaro kuma no mushuma umureta akora izina ari bizina nakori wa mureta namazima izina nakori wa mureta kwano ranka president yayi nabantu batakurya kuno bagenda hano bagambira twagambira abantu ninga abantu nabarufa bambara nko mutsenya bageto bagambira mukuru wihanga twagambira abana arangu babarufa na wateka hembera ahindura so nabwe cyo nayine kugenda umuzire akagambiro mukama we ninga bare mukama umwana akagambiro umuzire umwana aho yashobya tuzagambira umwana kana atarambasa nore byane mbabireta byine nkoro no katora namazima no chikwatso mukono gwe choma chitwaro mateka mbwenu iwe nkomuntu namanya kanaka ibarukweta engine zinani ndeba engine magikanaka hatu tebeze engine no basa ekikuchara kwita engine niki engine ekikuchara kujite je kureba eje wa muka oiro shango muntu takufayo tara yegere nawe takuma kucheckinga oiro engine ho mo oiro shange mweshinke nankeji kamiza nkenjube je kureba teka tamburira mugera gutara mize nene kutamburira mize kajane serera mpaka atsona bwo cyo ireji zishafte zanze tororeze zine kwazi ryo mu oiro oiro kuzara byozo kwetora zikuterera nkenjube ko koranga tene kutamburira mugera gutara mize kandi ndakugenda ne ibera wena engine ne tamburira oiro engine ne tamburira oiro je yo kureba yawa mu oiro chimasangwe byome kuza kuba akaoiro bimbiza kuba byoma bitaye byabyo bierye akanomanye ibintu byingi orinko wagira university ati ngma bintu mukamanje wabinyegise kugira ngo kazarwa nimbe manya mukamanje wabinyegise ndazirwe nimbe manya ibintu bino ujamo byega niwe niwe zishano ujamo byega so mbene engineer tukiriyo tukigambaho engineer nyona njya muneza mu mashita engine takuza mashita kwani nono ureba no weza agatuma shitaga no oyireji no yiro amashita no gateka yukuraga zo mutanka then pampe bani yaga pampinga motoke Germany ejo system zagaza ate jo system bajeta kare ne kupana na pump kare ne kupampinga mashita mbone system ya mashita ni system ya mashita ne ga pampinga then gizagaza ho munozo gochesa kunu ya praga baketa nozo bajeta nozeje gochesa kuno munda praga yakomuro praga niko kai praga ziryo mundo mutora zirebi nzizi kwasara pistoni then hajero murro motoka nayo yetandikira kutambura teka mugiye kuri tambura ato mugasho gwa pistoni niki mugasho gwa pistoni nene tambuza kira kubireba mu physics at piston mugasho gwayo nene tambuza nankeje nene tambuza shaft kwetorura naho iro hariya nayo kukwegumane tambura byomebyo kuko no gamba nene tambura shaft je yegumane yitorura ori nayo yegumane yitorura ati engineer ahari by'engine ngabike byo rukujimanyamu nibyo nkabi hantebezaho kimwa kindi engineer nyo tine kinta kujimanyaho karombo gufu hati nkeje jimbageta shafta shafta ejeji nechi main for dech hati nkechi nechi mirechi main for ne ya kine koraki
Amen for the nene tambura nkomiko gwa rwo mu engine kugira ngo kutazo mu engine no moyiro hateke ne kimero ikinciciro aho kuresingera umurimo gwe mukono gwaza mu ruzungu rwinji naho tugenda mu miji nagwe guhinkisha mero manya iwe tena yega engine tena heza tugende no kwegera hatezi ejine bageta radiator jono jimanya radiator motoka tefuta mbere tarmizi ejo nanye nkajemanya ninje cyo tino takuchimanyeke ejine niki nabakore ejine battery ike battery tuzaburijo zo mu njo naki battery niyo kugenda niyo dynamo yo kurebera kuberya tero heze sha twagiyaho nereto muri guteka mu ruguraraho deni katware ngo wagenda no vuga wa parking mu kashe waza kutera nane kwa ruho murro utera motoke yaka dynamo garike korogwa yo no tambara charginga nkaba nimvuga hagiro wanyemereza sebo nishabo jumping hati nchimani sangu okujumpinga no kuno kwa kisana bateka battery biro murra bakujumping battery kare bazigita battery jeteka murra yeje oya kanda na mene charging garuko tamburo wo mujungu ese motoka yane tambara nene charging motoka yane tambara nene charging handa na mene charging battery kujangu nyecha kare kora byame bimuka nyecha kare shanga na charging be arumurra ngoko kuborizo horo munju bemuko tandikira buryo horo zakora Sky TV irakari abantu. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunichweka kuhika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera aha abakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Sky TV kurikayo omukahumuro turi kuza kuhumuraho twatwino musigazo witu ari kutebeza ahakikwateye na engine ya motoka na story yeye okuyabase ku rugo mu cyaro na no kuhikaha omurembo rwambarira akatandika okanaka mbeno kutwaheza twahurira ngo hariyo nebe bakweta wiring ngariyo wiring hamwe na nebindi byinji munonga ebituriyo ntuza kuhikaho hano okuhika akuhendera otakabasa ku ruga Sky TV reka tugumizemu na no mushayija witogu nawe tubase kuhurira wiring niki mbeno mukuru twakwakira aha Sky TV ninye nakira mbwenu oriyo nakureba Sky TV nanda kumanya amazina gawe niwo kandi no rugankaye amazina ganje ni namanya gift ninduga kafunjo ruhama ntungamo aboda yenyine niyo bakweta kafunjo haciwe kuza kuyizo mu rurembo rwambarira abwencho tarakanikire ntungamo abancu buhire mbaraga nurantunga mariyo motoka nke nagaje ntunga mu kagizamo ngati najimara mubwire buringo bakaza muri amarameze ngamukaga mukamira umuntu leta kurebeka mirime kabura tuguma tusibaga ryo shanga umukozi mukore motoka nk'ibiri mukore yemwe byanshobera kunaje kushanga hakayo brother wanje wa uncle ari gukorera kuno we connectingire kuno ndagakorera kuno kabona yeko hata mbwe nibo mu garageji basically no ukora muki basically nikora wiring omuntu uri kubana akora wiring takkanika engine na nebindi okane ko amwe ni babikora nkabigumire okane ko ntira kucubye byinshi ushanga amwe bakane ko mbiguru bakora arabakora engine arabagorora arabakufuha kubaziro bukoshonizi n'aba wiring so mbwenu wiring yaweji ojimaziremu obwire bukwingana ki wiring eji nkagijamo tandika je kwenyine nkatandika na marathoni ya 4 12 19 kunahereza marathoni ya 4 nazo mu wiring nabanza ntungamo
namara amezi ganje mukaga nisha kuno ngati niyo myaka yanje ke shatene uko ko wizira mu rurembo mbarara igigarage yitura umuntu iyo washyikireho bakabanza kumpikiza street hari nyo kanta korera mu ndo mugarage kandi korera hera street okay kuna hera za street abo kugira ngo arogumana bakwirukanza bo rukuto wororota parkinga nabona kushasha umugarage mwene twenda kumanya nanye ninkira kureba bari ya street n'abakanaka entane seryo umuntu ari ya street na no ryo munda ne hakane cyetagisa ki intani sero kugira ngo uwo munda nyine parking kandi waheruta nyine parking kandi kindi uwo munda na mweno yaje kinde cyamubaho garagire basa kumwirukangira speed ngo wamuti kwata kwa mutekara street yaje kizibe cyamubaho zibunana cyemarira we nkawe kubana natine yona company yone muri genyuma kuba wona nayikorera ngo we nkawe ko muntu mbweno uwo munda no ine office kuba office nene kumanya okay kurombita ngo nori yo abahandikigwe nushashura no kushashura tukujyana ukano utaho mu utaha mufa ushashura okay hati mbwenu nanabaheru nabone begeraho aheru ninga bone bijana bamanye abinji ni baba barugire ko mu ndomo ushanga either bakashaba nka sente no ikintu shashura ushanga sente ziba mushabe sente za yanga ninga ushanga sente atakwenda kuzishashura ariko nangwa aguma kore azisente zona zibike atakwenda mwene expenditure ngo yekanye mwene nana ati expense na ati expenditure arugo munda azahera gumana akora mirimo nero honka neri mike okay mwene twenda kumanya wiring yitweje banzo tutebeze twereze mboze wiring niki aha motoka wiring n'amashanyarazi gakwasa motoka kutangira ahagwa akoma garugo umunankeje mutanka kuja mpaka kuko mwinjini gakatambuza nankeje injine katambura yona ijona ni wiring hamashanyarazi gona gari okay kandi za radio zo niki nayo ni wiring mbweno wano ukora wiring none ukora buri kimwe ninga araho kubakora wiring yo zo mu engine ninga radio wiring ne tebeze mboze ejo turebe wiring ne kira kubigenerayizinga byona cyane ibikuca kuzikabika shanke byana ko kwakuka mukake kuza kushanga umuntu ari specifically nakora radio ntundu kwenda kumenya radio kuba radio no nazo zirimo rujungu rwinje harimo kushanga ndako usaka body gukora ki mwene jo no shanga yaba wiring yatemba yaba nyingi shanga yakanya byaza nibacha kuji specify ngo shanga buri umwe na ijo baje kwasara baje ngo shanga no manyoka cyo kushanga no basa kwata radio nkeji kashanga no mangu ngweze wayane zo muzindaro hata radio njiji tebeze hati ningo ko nkubanyine radio eje niguma ngo eje ni frame eje ne mirror eje ne yemizindaro hata aho nico ndikuba nimanyonyo wa wiring uri gukora wiring ndijo tari ya radio none manyoka cyo tubyinji kushanga no maye byinji kushanga no uza kumora kaza kuzo mu kabodo munda kuza kusamuza ice hata bwo no wa makanika wa radio ubwo na ya specifying za radio mbene hariho makanika wa radio hamwe na nuwa wiring abantu barukushana tubakushana okay so mbene nindeba omoyine mu bintu byinji by'emiringo mingi tutwabasa kubikengemo mwene ntwenda kumanya nibiha nibikora ki ibintu ni byinji ngo kwa kigamba byo ni byinji ko kabyo bintu byo nani nano ngwatira honkaka ataka nakaki ejin headlamp headlamp atinga juraga n'amatara gomisha amahango ngakushanga eze motoka eze kukira munonge ziri ordinary zitine furu na half kushanga mwe furu na half ryo mu itara rimwe ukanyinjira ushanga ziri mu za kamine rinda ho turebe hariho kushanga furu na half ziryo mu itara rimwe ryene specific nezeze zo mu ntaro kutero ro kuvuga ukabanza wayemerera eze kwa kazisyo neze za zino neze kushanga ga kamatara gahoyi ezikozwe zirinka ziha je ati zino nzazi abo kubegetara nenkora kubindu kuvuga ezi n'amatara aga n'amashanyarazi genyine koko kukigamba kubona wagatekamo moya akagawarenga kwata ukebwa kwata ho tiba drive nigafutira amashanyarazi gagari mingi no banko waterwa bumeme ai no gamanya ningano gahura buhoro aga ni mabi okay din hata kako nakachi hariye byo hariyo wiring ninde yabanyinje muno eje nayo neje nana neza konkeje ne kuchira munonga cyakuzo mu za Subaru
Oh, okay. Izo zindi za fo za za D4. Okay, D4. Aha. Then turebana nebi indebe jegeri inkafani yinarebero mu banka. Iyo mu banka. Zinifani uri kuba radiator kugira ngo itacamuka mizi ngeno. Ego gume garikuru. Ejo nabageta fani. Okay. Then mbona wiring specifically nice naki echo rukwendera urugamba nacho. Wiring specifically no ko mweno wiring no ko wiring amashanyarazi mweno kigambe ntamwe natano nyakora rwaguma. No kureba ngo imotoka yaba amashanyarazi gwemotoka. Amashanyarazi gwemotoka. Okay. So mbwenu akiriyo nakureba Sky TV nanda kumanya murumo gwawo gogo bwa Makanika na wiring yo rukora obasize kugushanga mubuzu buki obuzu burimo kokati bwinje munonga kusinge ebirunjo birimo kubati no shanga ubuzu butwinemo no kushanga ngoko nyine ufa yanje hano ngiro to mugiga ija jakira ati gitwara abaje mutero motoka jya mukangaruka kuri telesente kuboko eziko kubanza kuboko akabiri kuboko akashatu shanga yakukuta akunyagaso shanga ufa njyo wakora rosi ya ufa tiwo wa ufa wenko ndijo yatwara radio ndijo yatwara ki no shanga bakunyaga urimo kunyaga no kuterwa noterwa namazima kubanoza kuwaringa radio nkejo shanga wasigira nko mwana ariyo na wayaringa akibaya kwasaho yatekaho shanga nkemiro yagiteka ku biro diesya umugigarirwa kuri ino busungu bwe uhura yari kutasama uruhirwaho nawe akugira ngo wita radio ye nakutira umushaba shano amabashaba gumire ati mbwenu kiri nakureba Sky TV nanda kumanya ebirungi abantu arebe challenges ezo shangire umurimo gwawe ogwa wiring mwe nanda kumanya ebirungi ebyo shangire umurimo gu niki ebirungi birimo dusente zirimo ukani kari musente mbwenu okay abataka zirorize mwene mwije muroze sente ziryani nyingi ejuru umanyisa abana baryo ko babende baronda emirimo yo gukoreba bije bakanike jezaho ogira yuwabona otandika kukanaka ungandaka gambo kukanika mwena mukesho mamukije kubara barije bakahebwinemo bizubu kushanga uryo ino mukono muringwa no kunda kwiba no kunda kora nuza kwiyametize bucawe kubana no wigira na hina rufu yawe mwenu kanti gambere wiwo mugaraje no hina rufu no hina rufu wana akutira wana birumu buri kimwe kikita kiryomo wana unakutira radio yonka ne kutira umutwe negwata mbwenu abashani bakwita mbwenu chamana aha no bwesigwa ine kuzamo manyire ngwija gukora byamanya ngo woro sente buzabura kandi bakakarire nkaguze okay nako byoma biri mu sente byoma byagaraje byoma twara radio kamwe bakano bakushashura nati wakiye hano nkati ukatwara hano umuyayi nakwa sente zaho nawe hapana sente zirimo konka bakukwata na keshuma no bimanya okay akiriyo natureba Sky TV burwakana kurugashaha ishatu necweka zo mukiro okuzashaha inane cweka zo mukiro ntuba turi aha program yitweji program nyamurungi program yo mukozi basize kuyamba abana bingi babasa kugire kibayegera bariyo no bakora emirimo yabo yemekono kandi bayegasara tukiriyo ntugumizamo twarebaha omushiki nawe twamushanga umugaraje mbenta kumango mugaraje ntabara muna nabiki konka nareba harimo umukina arebe kaje ari smart nawe ariyo Makanika omuki amazina gahunda bakweto amazina manyeta Champire Ruth Champire Ruth no ruganka yi owanyu omukani ndiga kanoni kazo yite yacuruhura abacuruhura bariyo no bakureba live mbwenu nibenda kumanya hanuya umugarajeje wamara mbwire bukwingana ki hatumo mugaraji nimba mazire mu myaka timingi kuba no mwaka tugwakashikira amezi nkamukaga gonka konkora umuntu utaha n'abashayija aho kuba abashija nibingi nashangamo abashija nkigana abishininde bamubona nondizo mbwenu oshangire mubuzu buki omugarajeje nano kutura n'abashija bo hatu noro mugaraje bo harimo abashija bingi kandi buri mushija kugira ngo ayino mutuma nko gwa mutahiwe haro kushanga nagera ati nkaka kicena katweka haro kushanga nagera atanangwa kampe advising keji haro kushanga nagira ati nko gukana fakarugaho konka byona no byemera waba manyira no tura nabo konka wabe panka ho to kutura nabo
mbwene chama no kwatagana nabo okay mbwene twenda kumanya umugarageji akakantu nubakita kaye kandi aka ne radio kandi jeji ejonuhufa mwene abisha baryokwe otakagira ngo niwe ntokabasa kwija okego kana abo kuba nindebo gwa ryaha ebintu byona nabimanya mbwene atwantu twenda kumanya ebirungi ebyo basize kufunda omugarageji ninkabiha kwihoyijamo hate birunje bintungiremo hatari no shanga hazarabo kugira ngo utine kibihiremo konke birunji mbi birumu bingi kandi obireba nemwe obikora kubanga hati nkomuka nyine yembuzanje nkibiri kurugom zurego muki abo mukozi murungi okay ozihiromu omomu henyini taro hando momu kuba waye kwata jo muno iha muchango osinga naba babandizemu mbona hatiya turiyo ntwenda kumanya iwe abishikino bahabura ki atabishye kingu bahabura nkanye ko mushiki kwabura bishiki batahi banje nimba shana batakareba bwa garage bakajya ngo mu garage takuzamo basigazi kare mweno harimo abasigazi abishiti bakayetabura anabishiki barumu twine munabishya abandi abo gukoramo nabo rukushanga nawe nakanika motoka nkeji we natireho mutuma ayikirize konka hota tireho mutuma kenda ngo rebo musigazo go gende nawe urebo go otishire cyabazire bawe tokakora kandi tokafuna mu kirungi okurwo mu garage ni kirungi munonga ukubasa kukabura abici batahi bawe nabo kampamye ngo ariyo nakureba Sky TV yagire ki yakwegeraho mbwene abantu shabangu osibureho abariyo bakureba obagambireho na nakagambo ka muhero mwenu abariyo mbandeba nani mbashaba mugire omutuma go kunda mugire omutuma go kukare kunde cyo kwenda tukugera nkarewe ye fixing kugira ngo ware mwana wawe ineki nicyoragende ninga ware mwana wawe na no wa garage nokwe umwese baho kwaryo wa garage no niwe norebo tinakora nakoreki ningenda nacyo ntereraje kushanga mu bizubu hata no basa kwenda ngo be o wa garage to kubibasa no kunda abashisha no kunda okuchakara no kundo kunywaho ebyo byo tokabasa hata wahuro wajya tugende tuze kunywaho no jote bya garage kambi humuza kati zombara konke ebyo nimba shaba ima bariyo mbandeba mujiro mutumaguma mujiro kunda nimo mwisho mu garage nkanyo kundumu ahasigara nimbendeza okusibaje ningo kuraraje azifu ngo kurana bagambire ngo nducampire Ruth ogwe aba champire Ruth kurgo mu kazo champire Ruth no mukozi omukozi wo mushiki nareba ino mujinya kandi no mukozi ariyo na Yega hamwe arukwegesana nabandi abandi batahibeye okuba kubasa kwegokana nabantu arukukimanya ngo na no mushiki nabasa kwegesa omuntu ayego kwatokanaka mwene ogwe twabatumwina Ruth naruga omurkazo kiruhura konka arahano mu rembo rwambarara nakorro mu garaji kandi nawe nakanika hamwe na numero ndijo eri gukorwa omugaraji programu eji burwakana kurugasha 3 okuza shahi nazo mukiro neba neyegesa abantu nyamwinji abarukubasa kwega emirimo yabo emirimo y'emukono kokubo ino murimo gobiro tindi barukujya ngo tokagubasa no basa kwegera aha programu eji niwo base kuyamba amagara gawe kandi oyambe na nabantu bawe otakabasa kuruga aha programu nyamurungeji reka tuzo mukahumura tugaruke na nabandi ba Makanika nabo base kugira eki wabegeraho we bari munonga katugaruke Sky TV irakari abantu otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunechweka kuhika 4 zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu
Kurikayo omukahumuro akiriyo natureba aha Sky TV. We bari no kugumoye kumira program eji aboko bandi shuwa ngo oyine byingi ebyo riyo no Yega kandi oyine na byingi ebyo rabese okushomesa batahi bawe. Tukiriyo ntugumiza mwaha kandi okino muhereza wawe agaba $10 omwebembezi. So tukiriyo ntugumizamu na program yitu, program yo Mukozi. Twabonaho ondijo mutayi wito Omukozi omukuru twakwakira aha Sky TV. Ninya nacha Mwene hati yuri unakureba na kumanya amazina gawe niwo amazina ganyu tumuramye Kedwin tunamye Kedwin ako nakazina kabashomere ati yo rukanka he wanyu witenda gametoma mutoma yawe yo muruhinda yeje twakwakira Sky TV nacha nanyo kubashanga so mbwenu nyenda kumanya nashanga mwahi choma nikiremera n'ubungu baceta shaka buzoba chomba cheta saka buzoba chomeki reka tsteka aha ubanze unshoborere saka buzobeji ne hakando mugashogwayo niki saka buzobeji omugashogwayo no kusiba mu motoka gasima ho mpira dena hakasta mosa kusikirinji dena hamu kata upati rero kwata motoka itonte katamba motoka yeta jine katamba ni biro bazoba motoka yetine saka buzoba katamba nebe chika nehengami kasimba okay chimchungaje kutambuza motoka mbere saka buzobeji negenda na bintu ki ibigo kujigita unabura bakamba sikurinji bajigita sikurinji elinkenga tekoze kunkenga bajigita upati yo kusteka hamu kasuma omugasho gwa pad niki no kugisiba mu hafu yo yawo pad niye kuyamba ko kugisiba moto kugisiba moto okay dera aho ko lebe tora kasiba wochi ompira y'ukwatara okay chab dere chabejo chukuza ko mpira okay dere moto katamba deno mugasho gwa springi umugasho gwa springi no kwimusa moto ikagumane foringa uratera nko mukina bas ikagumane bouncing okay wanga springi yatango ni kwatara ni kwatara batebera ebera kutamba mbweno umuntu yaba takasimbwire motoka yeye ntwenda kumanya ni bintu ki ebyabasize kubanza yakoraho iyo nkamakana kugira ngo atafuna accident ya atakasimbwire motoka yeye icyo kubanza semeye kucekinga mizi na checking oil bata mbrecha rebe nisibaji de nata tere simurzo kandi saka buzoba yuko kubesi arobe kubesi skire wakati kakuzima kugenda utamba tamburo kati okay omuntu naija manyata ngusaka buzobeji yafu no buzu ya kumanya saka buzoba yafu no buzu yana tambura yana ona kuchikere umuntu bachitera ko mukina ukintu cyatera nibyo nawe kandi bina uyo bangu nebe wawa ikiri yawera ya breche biro kwera wana usiboka nkura byacuruza je nabyo nkwatagine na saka buzoba cyo nsibaha bachete chapa chape cyo bachi breche atu waru gato ko bata breche unazacuruza manyanguza jasta sawa ngo cyo bata breche ureta kusoma okay umazire bwire cyaha umukana kana aiza mu myaka 8 experience cyo cyamana myaka 8 okijo to rugendo rwawe rukarwemerire nyo kwiza tubara yangire kasoma kubahereza kusoma neza ukamara sinya soma nyo kanye kwa ati nyo mukundeta nyo namwe kata mwangiza mugana kitana kandi mayati niza kunza mujyanda za university kumari nyo nabyo kana kanganda kumanya iza ngo wandi yandi ati ngo mugaraje ndeba imbere shobera yo nambe nkanka mujatira kutoroka njabwa kumukata kushanga nako bisana reba kusibira mandazi za damage akamandazi boyera kopfa emberejo mbwenu Omukozi aremerewe no kumisarza mbwenu hati yo kugura atevyo mbibyo hati kugura kitabo zo spana nibyo tawo byitebe ecyo kumanyisa aho mu rumogo
no mu rumo rw'umukono kandi ugw'umuto no mu rumo rw'umukono kandi ugw'umuto tumuri kwandika notsi no guteka umuto ukwata ati no nakutambura akaza ngaza kwita ngo bansabe yegese mbena no yitago umutwe na n'umukono cyo okay zumbe nindebo mu harimo ibintu byinshi iwe nka makanika no specializing muri iki icyo uri kukana mu engine mu maguru engine amaguru kandi twazo mu wiring yitwareba haruguru aho ibyo wiring nayo n'abandi department zindi konkara ko wano ukora mu engine na wiring no umanyaho banga to kugira ngo wayihawe no kwita wiring aterereza yes no kuba no tumanya mbona riyo nakureba Sky TV nanda kumanya challenges zo sangire umurumo gwawo challenges zo sangire muri nyinshi no kora customer akujya kine sente zikumara kandi twari niza kushasha nubwona burayi ataro aronda hanje atawo yakunyaga amagi kuki mukora umwe akumara acha mutuganyira kwera ngo atakushashura mara kuzabuza ajya akomplain ngaye kwasaka yakunyaga ningo cyubariyo no kuwa karangi kawe umwana agira abahaji kwata bene za rose zo kushanga okay kandi irangeri wangira ngo kwe kunukira no mwija mukoze saki no mufunanka bintu bayamba tutwineza amasisi twara nyendo kuzese tunaka seje kugira ngo irange takataye okay ngo ntenda kumanya ebirungi ebibasize kufana omurimo gwawo gukana ndiziraka takatarange omurembo mbarara nyino mukazo wanjye niterana kana kanjye yoro basakone wone mushizo muvumbo yo muzeyi no kwa no muzeyi basakone wone nyina kana kanjye kasomesa nyina tukajana ni baspera utaweka tutanjye ndeka mpora okay mbwino ine family yawe no kirebera negendo mi okay ni kirungi no mbwino twantenda ku abantu bariyo bakureba Sky TV right now nabenda kumanya iwe ngo muntu no bahabura ki abasigaza baryo ko batakwenda gukora abarukusibane biba hata abasigaza baryo nibagira ngo imirimo ikabura imirimo te kubura kure ko mutugwa urwa buryo munafu no abasigaza baryo ko ni nimba habura bije tense begese yo mukono no bakuba bagwira ko cyangwa mushanzo no bakotara somere do izeje mukono no gukora kwegesa no bamusya ni nataka kabanje mbwenu we bari munonga akiriyo natureba Sky TV twatwine turiyo ntwendera twino mushija gutoga umurungi kampamye ngu oyine cyango ekiwamwegeraho twina abana abaryokwe abana abatarukwenda gukora abana abarukusibana bagira ngo emerumo ekabura okay so mbwenu hati omushija tuhereze mbozo nunje munonga yakwereka ngo nobo kubotarashomere no basa kwijaha ozo mugaraji bakushomese emerume yo mekono obase kugira ekiwayitandikiraho niwe obase okwegasira nyensya oriyo no tureba Sky TV turiyo ntendera program yitweji eyo mukozi kampamye ngo ine cyango munonga ekiwabasa kwegera program eji nebera haha burwakana kurugashaha 3 chweka okuza shaha 4 chweka zo mukiro otakabasa kugiferwa basa kugireba ogambire nangwana nabandi nabo babase gumana bagishitamaho babase okugira ekibayigasira kandi nano kweyegera wabo ine omuhereza wawe agaba $10 okuruga Sky TV irakariyo abantu murare kurungi mukama abarinde Sky TV irakariyo abantu. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunichweka kwika 4 chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakariya abantu Ekigunda cha Sky TV
Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi gachugunda cha Sky TV ebero mushanju byo kwakana eryaberi Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyaberi yanga imihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara imwe mwena abaturene bari aba Sky TV na nimwe mwena abaturene bahurikiza Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba harabeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nfutaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebero mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 ni 2 8 ni 2 4 ni 3 ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpaga tira macupa turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butitsiruzana haba mno tabanko maka turebere ngwebi neveretwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka gabantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kuruga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishi kuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program ejiraka riyo mukazi orabenaje kwisyaho ninye Adera orisha ba program eje neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe corakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera Sky TV irakari abantu. Ole sendizi murusuka ulukukireyo